Kardom karbeng long rap dan pansame. Klasi pinigene lina le tumpen Zelensky la pen ke Donald Trump atumang bong kachikurmar sai aputhak sinelina tumpan chetam ponji. Klasi nona por bang ke nelike Malaysia quotes by ningwang le lo. Son of 31st United States President Herbert Hoover alang li pu alam je. It is the old men that declared the war and the youth fight and die pe alang li pu je akesar sara tum ke lam che dan po la pen ke ron thamaing thur po la pen ki thinang ke ariso tum pe la bang so lam bang se ne li non ningwang thu le se ta me la bang so lam mai mu che than po na asi non ke cheng sia bang galang le tum ko pia po se ka chit kurmar dun ma la bang le che than po ni tum pang cheng po na la se alam bang ke ko puson se Zelensky hada US long ke le rok lo ma plo tang te alang le tumang bong isi dil kachikuri pudok lake kupiluma blong te rare earth minerals mate longle long penason ason jangthu punon la pen preyam ason koila kadukave alam apthak selang tum dil kachikuri phansi alang li bangke US long damlo pen hadang la bang sopor hosi hala ron thamalam sita me chingwai pon doko amase hala bang sopor hu Donald Trump mate US president mai puloje rona bangke Angton nang pu Athe tum kaduk ka ve det pen se tame mon samai kenang sot kali pulo tang te World War 3 bang ke thur thuplut ta jitang ring do palam abang solam me na jok pang sami phanse alang li pen abang ninje pono se hala bang so por hos tame vice president JD1 se tame ninje don lo si JD1 sabang ipu don bang la puen lo je ahok lo na tum la pu ka chelang selet kachi umeng pen lok ke mon sama velo la posi diplomacy True diplomacy pen sa jaza son sita me tum chunji po ase na le tumang bong ka chingki pahem so lapu che than non chingki non aben kupi mana tum lamdon ka che don ling hala bang so teng le na tum claim ponon po se pulo hala bang so por Zelensky bang sa pulon te ni tai selam nar julak po nar juda me po tang te kopia diplomacy lo nang tumi pu ke po se pu kopi si ka chingki na halang la pen kopia agreement lo ke tok na halang ke po se halang li pen arju pono Athe 2014 na ningkan pen lo hala bang so pen lo je Russia tumke Ukraine det ke invade mati kilut ke asala bang so por sta me Crimea pudo hada Ukraine long isi Crimea podim hala bang so long le ke Russia tum si cherai det khangyang lo lasela bang so cherai det ho sta me hala bang so Russia hu atum nai lut ho sta me penang an Ukrainian satum thilo puselang li pen pulo hala bang so hot ke Barack Obama si US president chobom se tami hala bang so pore ma jok ta pi nang che yok don bang we la pen nang pang sam dun bang ave sami hala bang so por ho lapu chingki che than si Russia president men sami chingki si lamdon che toklo peace agreement che toklo je mon lap lahin len se tami che teng kheng khelo pu agreement haso che tokalo se tami hala bang so ka che tok lamdon ka che tok se tami ko matum si ka phang holoma mati ka pate pek loma plo tang te la ke Russia tum posipo la se Russia tum non 2019 aning kana kuni tum nanang teng kheng thu det la ke lang le tum se la bang so alam don ke ka phang holo pu selang li pen pulo tang te ko pia lam don si batai ko an se chetok lang pu selang li pen pudun lo question ade gang tang men ar judun lo sala bang so por ho JD1 sitame ko thakon thulo nitum ge nang tuma det phan nang kama thasi nitum ke mon sam ke wan ja lam don si ni nang tum hana pa chetok ji pu lam mon sam yo savilo bang ne nang tuma det ke kivir lo pu selang li pen pulo nang ligeni tum phan nang churopik na helang athepi pon ma bang te ni tum ke nang tum phan mon sam nang to det mission nang yibu phan lok sina ma thadun pu nang ke ni tum phan nang kapat thera ka son non ke pu selang ni pen jok ani ki thia system lo la pu son pu pen mat pena na rong do na to sap sa video sita mela song deng bang kalang pon chom tha talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. To come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now.
With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. What do you? Lasina tumla video long samit tek pon long puareng ke lokalam pen side apose pina domangge karju kasik sak do thek sa bang support hu ko Zelensky bang ke thagnun thulo counter dun thulo to Russia tum ko ansi chinki mema chinki noma lake monang li tum ta chini po posipu nona ko ka nang li tum phan nice ocean posipu nang tum phan nang li tum ke border ke mane hagor do ayat do amasina tum bang ke matha plot che loving amasina tum mai matha plot sitame mo future e prang ke nang li tum sitame chini po ko pan se lang tum chinki mema chinki noma puke pusialang le bang ke ulta thak dun thulo ama thik khalap bang support hu Donald Trump bang summit thak dun thu det dia aning ge thilo nang ni tum phan e prang future ko pi simanji man me lake nang ni tum phan nang than ri posepu nang ge than ja bang ali pose Donald Trump bang summit pulo nang ge than ja kong sitame ave posepu nei tum ke nang tumat der phan me sen nang ji in sam jin nang yi ron thama ve der nang yi po phan sini tum ke nang li phan nang ke hang na ching ki posepu the nang ke non World War 3 kang thur ji angring se paduk kok lo busalang ni pen penang anar bok lo athe non ke apiong World War 3 na dam ong lo busalang ni phan bok lo nang ke ron po hormu ke juari pathu idet busalang ni phan pulo nang ke juari si pathu idet you are playing cards pulo hala bang support Zelensky same che thak dun lo se tame Donald Trump mang sa se che pathe munak lo Donald Trump la pen JD1 sala vice president la tum se akto maning kithia se che pathe munak lo Zelensky bang da pulo o ni nang tum phanak churu pik lo la pen ke ni ke ron ke la ke juari le pathu I kali posipu playing cards kali ni ke ni tumak khaya tum phan kache rai kom je phan se la bang so ron ge kache danun mate kache song dun pusalang li pen penang an che thak dun lo ase Zelensky bang ke nang tum ko lo ni tum ke sung nang thek dun de posipu ni tum Russia tum che song nang ni tum de se kache song posipu ma jok ta nang chirap dun bang we ni tum that I am all alone posipu alang li pulo we are all alone posipu ni tum that se ektom Russia tum che song ni tum si ni tum khaya phan che rai kom nang posi ni tum kidu ke sung avia phik che pabunang lo posipu amasala bang support Donald Trump nang samya ko ni thithak nang inut bet puku pusi ning je hai lo pusi polang ni nang inut bet puku pusi ning je hai lo pu ni tum president joklu kedam tang president joklu pusi pu are stupid president pusi pu hala Joe Biden han selang li ke pudam lo hala phan se pudam lo je nang li tum phan $350 billion na pi ke pu tangka lok se US tangka lok se $350 billion alang li tum han pilo la pen ke military aid hele kaman nang ji teng nang ji ajat nang ji kaduk kawe nang ji ni tum nang pidun lo ma pen tangka sitamen tum $350 billion nang tum hanang pidun lo pusalang li penaning che pathilo nang ko pusi nang inu vet bukan ning je hai lo pusalang li pulo ni tum a hok lo tema nang sunun plut place sitamen tum atangka do an sitamen nang pidun lo hele kaman ni tum nang pidun lo labang so pena jok se nang tum ke labang soron ke la ananing kan sitame ke dam chot ka lip lo tang te nang tum phan ke hithirui ni 2 weeks sang bong men sinang tum phan ke Ukrainian phan ke Russia nom ke nang pawir klung ji pose Donald Trump na ning thi hak lo ek to men chek de lo la se mut piala mang ke no Donald Trump mang ke pudun lo je nang tum la bang so war rona bang ke Angton nang po alib lo tang te la ke World War 3 na si dam bom lo pose po la sinang tumang bong lam don bang che tok serak non pose lang liben pulo se tame Zelensky bang pulo ku pialam don se ke tok re lang ma aprang lam don ke man pitek thele hala bang so lam don ta hala tum bian se aman pitek thela penai tengking baprang ge pulo la se tame aphi hala Donald Trump mang pudun lo o aprang lam don ge la ke ni tuma stupid president mate ni to president joglu si pen se hala ge tok polo la se abang taman pede lo pose po se tame no na bang ke ni yong sinang to manang patok lo lam don nang pache tok lo bang te la bang ke mon sam do po se lang li pen pulo athe pi pon ma lo dang te Putin sitame ne phan respect nang pi la pen ne sitame Putin na phan respect nang pi la pen ni tumang bong understanding do pusipu je ne yong sinang tum phan lam do nang pache toklop lo dang te nang tumang bong mon sam do po puselang ni pen pulo la pen penan lam chet tan na tum he ekdom kachipu an parliamentary words pu he di lam me hinu no pen se penangan dolo asap so ke project lam men se la bang so la se la bang so teng lo dang te la bang so ron kang samji ke tong ti pusa phi Donald Trump nang same post lo athe pi pon ma plotang te Zelensky same dak bang ke johai ne ong ma do joy lo setami hadim che dam lo pinang an pipi ne post lo la pen frustration che pak lang lo ni thi la pen European Union dom same
sono po Zelensky nang long si nitum tat dulu puselang li pen pulo nang ning biri nitum nang long si do puselang tum samya ning pathe dun lo European Union tum anke Donald Trump begi dun de pin wa thepi pon map lo nang de sia bangke neto ben sami kachi oji palam do kok Donald Trump la pen ke isi bangke tax salam men tarif salam men se pinang an chelang selen lo Canada ben sami non malong ke la posi hala tum ta hapu sami hoi dun lo Zelensky na si aben Zelensky sami ak tum ke thek chekrong piglo pinang an post lo la sila bang support ho Donald Trump sami post lo je labang so teng chi sui ai plo dang te ading tang oi ai plo dang ke lam don ka che tok ji ma te mon sam ki dui ke la ke tong tong te lang pu salang li pen pulo la hello se ta me alang li pen pulo Donald Trump ben ne kya jap le kar i ta kali pu se bo mon sam do nang po pir the dang do anta mi che me sen nang po pu salang li pen pulo ta pen penang ana tum ke Amerika to American do mang bong sami Donald Trump abi ki dun de tum sami do pik Zelensky abi dun tum sami do pik hala bang sot penang dum ke ka protest tum sami do lo online ti kami penang protest so si nilihin ben sami pudami pu bang la bang soron ke non male jut ko gi la pu kali athe Zelensky ben Donald Trump sami ka chiun etek tek lo non ke la han lo la se pini la bang so lam man ke la pan si than bon chopo morning ka pre la ko che than bon thulo na